Berubahin gak sih? 30 aja lah ya, nanti berubah ya guys. Ya berubah lagi, gak kepencet. Untung bisa. Gak gue pencet anjing. Cih. Kita tes ini dulu gak sih guys? Jurus. Wah, tebel si kunyuk. Kita pakai batu deh ini berubahnya ya. Ntar deh, di next aja gue ini. Gue cari. Mancing anjing. Coba ada apa guys? Cek it dulu. Udah lama gak nangkap Pokemon. Ini Ella Goldin coy. Gracie Seed. Oh my. Psyduck. Cloud9. Oh ini ya, ability bagus guys. Oh my god, this is so. Tipe air di sini ya. Dek, mau ribut deh, ayo dek. Aduh, Eva lagi. Bentar, tapi dia fairy gak sih guys? Apa masih normal ya? Lupa gua. Coba. Udah ada fairy-nya harusnya super efektif. Oh iya, ada fairy nih guys. Soalnya ini game, ini Pokemon berubah guys semenjak X. Dia ada fairy-nya. Tadinya kan normal doang kan. Aduh. Jembatan apa lagi anjing? Gak usah mancing dulu lah. Kita bisa lewat sini cok. Blow on, gue kan di sini. Ini Profesor Kukui.
Red's Candy Bar. Apa nih guys, ada ikan. Prism scale. Ributin dulu gak sih? Ayo sini maju. Kita bantai-bantai dulu ya, dikit. Aduh, tiket cok. Sakit anjing. Aduh, hyperpunk lagi guys, mati dong. Gede nih XP-nya nih. Iya deh, kayak harus pakai beli batu deh anjir. Anjir, Aichi bro. Ini Raichu biasa, oke. Naik bro. Ntar guys, 30 ya. Baru kita perubahan si Eevee. Dia berubah cok. Gak mesti pakai batu kok. Let's go, makin kuat ya. Tuh satu lagi nih guys. Seinget gue kalau di Gen 5 dia berubah ini harus ke gua yang ada magnetiknya guys. Cuman gue gak tahu kalau di sini gimana. Berubah lagi loh. Oh enggak, kaget gua kira berubah lagi ini. Three attack. Ini boleh sih. Gue kira berubah lagi, dapet. Kalau orange tuh dapet jurus guys. Eevee gak usah berubah dulu ya, sabar 30 ya guys. Gue takut friendshipnya belum cukup. Wih, Smooth Bray juga berubah coy. Ini dia kuda jaran kita. Let's go, let's do this. Yolse, Mudsdale. Delman kali ya. Young Screw udah jadi dewasa ya kuda ya.